Ntabwo ibibazo biri muri Congo gusa ahubwo ibibazo byimukiye mu Burundi mu buryo bukomeye nyuma y'aho perezida abarundi ubwabo bamaze kurambirwa imiyoborere ye n'imitegekere ye, dore ko bavuga ko arangwa n'inda no kwikundira ibiryo gusa, nta kintu kizima ashoboye gukora uretse gukomeza kurata inda ngo ariyo yabashyize imbere. Abarundi rero bari kwivovota barashaka gukuraho ubutegetsi bwe, nyamara nanone se muri Congo ho bimeze bite? Mbese ubundi wazalendo imeze ite? Gute izi ngabo z'abarundi zipakiye ibimodoka zikihungira zigasubira iwabo? Mbese amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Reka dukurikire. Hari amashusho yakwirakwijwe ndetse yagiye hanze agaragaza bamwe mu basirikare b'u Burundi bikwije mu modoka bongeye kwambuka batashye iwabo nyuma yo gukubitirwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho kandi bamwe muri abo basirikare, amakuru mfite nuko ari abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi guverinoma y'ikiriya gihugu ngo yohereje muri Congo kugira ngo bajye ngo kurwana na bene wabo cyangwa se bagenzi babo, maze ubundi babashe kuba bashirirayo nyine. Kugeza ku munota none amakuru ahari kandi yizewe agaragaza ko aba bose ngo batashye hari umugambi ukomeye cyane ushobora kuba waza gutuma uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ahura n'akaga katoroshye ku butegetsi bwe, ndetse akaba yanabuhirikwaho nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa ndetse bigatangazwa. N'amakuru mufitiyeho afite fact nyinshi zitandukanye kuri ibi ngibi, ariko nyemerere mbyinjiremo mubwire byinshi bitandukanye. Ni nyuma y'uko cya gihugu cy'u Burundi kimaze iminsi cyototera ubwoko bw'abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bari mu gihugu cyo mu Burundi. Kugeza kuri munota none amakuru yiwe yakwirakwira ndetse aza kwiyongera kuri ngiye kuguhereza nuko imitwe itatu irwanya ubutegetsi bw'igitega hariya yamaje kwihuza hamwe ngo bashaka uburyo bahirika Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, bikaba binafitanye isano n'abarwanyi b'u Burundi bahisemo kuva muri Congo ahubwo bakajya kwitegura ngo kuba bahirika uriya mugabo ku butegetsi nyuma y'ayo makuru bagiye bamenya, ndetse n'ayandi atandukanye yagiye ahishurwa agaragaza ko abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi aribo boherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Congo bahangane na M23 ngo kandi ari bene wabo nyine kugira ngo bamarane. Kugeza ku munota wa none ni itangazo remereye cyane rigaragaza ko imitwe ya FRB Burundi, UPR na UPF batangaje ko bihurije hamwe kugira ngo barwanye ndetse bahirike ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye bashinja imiyoborere idahwitse ndetse n'ivanguramoko rikomeye cyane. Ibikuye muri iri tangazo ryashyizwe hanze na FBR Burundi ryasinywe n'umuvugizi w'uyu mutwe witwa Major Mugisha Jawoba, ryagiye hagaragara ku mugoroba wa tariki ya 17 Gashyantare 2025. Andi makuru arishamikiye dutangira kuyamenya kugeza ku munota none. Iri tangazo rivuga ko ibirikuyemo ari imyanzuro y'inama yateranye kwa 13 Gashyantare 2025 ahitwa Imusigati Bubanza. Nkuko babivuga, ingingo ya mbere y'iri tangazo igaragara ku ihuza ry'imitwe y'intwaro yitwaje intwaro ya FRB, Abarundi, UPR na UPF kugira ngo babohore ingo y'ubutegetsi buri mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ingingo ya kabiri nuko umutwe w'ingabo za IPSO Factors yiyemeje guhindura amazina hanyuma bakitwa Front Liberation Front Abarundi nkuko amakuru abivuga. Uyu mutwe wa Front Liberation Front Abarundi wasabye indi mitwe yose n'amashyaka yose gufatanya nabo hanyuma bakarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu mbwirwaruhame nyinshi ariko kugeza ku baturage agaragaza ko yumvikanije ko Burundi bwavuye kure ko kandi ngo bwiteguye no kurwanya n'ababusubiza inyuma, birimo no kugaba ibitero ku Rwanda ndetse n'abandi bose babukuruje ibibazo. Harimo kandi hakumvikanamo abanyamurenge ndetse n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda ba mu gihugu cy'u Burundi, na cyane ko mu minsi itambutse hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa byo kubafunga ndetse no kubafata mu mikwabo hatazwi impamvu yari yose ishobora gutuma aba baturage bafatwa cyangwa se bakajyanwa gufungwa. Kugeza ku munota wa none amakuru ahari yumvikana aragaragaza ko izi ngabo z'u Burundi zimwe ziri kuva muri Congo ziri kugenda zifite aho zigana kuko zifite n'imodoka n'intwaro, na cyane ko amakuru aturuka hariya ko bapakiye intwaro mu modoka nyine z'ibisirikare bari bafite, ndetse bakageraho berekeza bagomba kwitegura ndetse bagahura n'iyi imitwe kugira ngo bare buryo ngo bagomba guhagarika ubutegetsi bw'u Burundi. Usibye n'icyo kandi mu Burundi amaze iminsi havugwa isirikirwa cyangwa se urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abanyamurenge ku buryo bamwe bagiye banakoresha bamwe mu bacunga umutekano bakanabahereza amafaranga mu gihe babyibajijeho cyane. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza ibishobora kubera mu Burundi, mu gihe bamwe abasesenguzi bakomeza kugenda berekana ko amaze iminsi bigaragazwa ko mu Burundi hashobora kuba hari gutegurwa jenoside ikomeye cyane ishobora kuhitana abo ngabo. Ku rundi ruhande kandi
andi makuru ahari akomeza kugenda avuga kuri ibi ngibi nuko hari umutwe ugira uti abari biteze ko u Rwanda ruzatera Burundi basubize amerwe misaho. Ibi nibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye gushimangira agaragaza ko ngo ubwo azakubita iki gihugu mu gihe cyaba kigerageje gukora move yari yose ibuganisha mu kuba ngo barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye umukuru w'iki gihugu cy'u Burundi umaze iminsi ashinja u Rwanda gushaka kurungabanyiriza umutekano no kurugaho ibitero, yasabye abaturage b'igihugu cye kuryamira amajanja kuko ngo nta muntu umenya umunsi w'igisambo. Ibi ngibi ngiye kukubwira bitandukanye n'ibyo nahoze ejo mundi nkubwira, yabwiriye abahariya bahuje n'umupaka w'i Bugesera ababwira ko ngo nuri Nyanzarake ngo azamanuka bakarwana. Ibi nibyo yongeye kugarukaho kuri iki cyumweru mu butumwa Ndayishimiye yanyujije ku rubuga rwa X avuga ko abaturage b'u Burundi bagomba kwitegura. Ati Ndayishimiye yatangaje ko yagiranye ibiganiro n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda asaba abari biteze inyungu ku bitero by'u Rwanda ku Burundi gusubiza amerwe misaho ahubwo ko bashobora kuririmba urwo babonye. Ati abari biteze gukamisha inyungu ku gitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwe misaho. Gusa Ndayishimiye ntiyavuze ibyo bihugu by'inshuti by'u Rwanda baganiriye ibyo ari byo, ndetse icyo yavuze nuko ngo yabiganiriye nabyo agaragaza ko u Rwanda ngo rushaka kumutera kandi ngo abo biteze kuba hari inyungu babikuramo ngo nibasubize amerwe misaho. Ndayishimiye aherutse kubwira abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Yes, ibyo byose rero ni ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga bigaragara ko kandi akomeje na cyane bikurikirana n'imbwirwaruhame ababwira abaturage kandi abashishikariza ku isaha n'isaha iyo yose nabo bakivanga mu rugamba. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko imvugo za Perezida Ndayishimiye w'u Burundi zishinja u Rwanda kubagabaho ibitero ari umugambi uhuriweho na Perezida TSHISEKEDI Chilombo gushaka gushora u Rwanda mu ntambara. Umuvugizi wa guverinoma wungirije Ale Mukurarinda aretse kubwira ikinyamakuru cy'igihugu RBA ko ibyo Ndayishimiye amaze iminsi avuga nta shingiro bifite, ahubwo ngo ibi ni imvugo zo kwiyobyubura, ariko we n'ubutegetsi bw'Kinshasa hari ibyo barimo barateganya gukora birimo no kuba bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda kugeza ku munota wa none. Kugeza rero kuri uyu munota nk'uko nabikubwiye, Perezida w'u Burundi ashobora kuza kwisanga ibyo byamubanye bibi cyane, na cyane ko bamwe mu bamuri hafi nawe ataza kubashyira amakenga kubera ko nabo bashobora kuba bataza kumworohera bijyanye n'imvugo abarundi bose bagiye bagaragaza berekana ko kuyoborwa n'umugabo nk'uriya ari ukunyagwa zigahera ko nta kindi kintu ajya avuga. Niyo yagiye hanze y'igihugu wenda nko mu nama runaka cyangwa se mu butumwa bw'akazi, yaje ibyo abwira abaturage be ntabwo ashobora kubabwira ibyo bigiyemo, ahubwo babwira uburyo yari ibiryo akarya agahaga, yewe akarenzaho za vokizo, yewe akavuga uburyo ki muri Amerika hari ibiryo bihenze kandi ko ngo mu Burundi ngo ushobora kurya ugahaga, yewe agahushyiraho n'inyama nini, bakagaragaza ko ngo muri Amerika ngo baguha akanyama gato kandi kaguza amafaranga menshi. Imbwirwaruhame ameze nyinshi ziba ziri mu buryo ashobora kurya icyo ashatse cyose. Reka ngusabe niba utarakoze subscribe kuri iyi channel ukore subscribe, ubundi ukore no kunzogera notification kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Komeza ukurikira iby'iyi nkuru. Yaba inkoko, imbata, ibindi byayo byose, inyama z'urukwavu, ibi byose ngo akabikesha ngo kuko ngo abyiyorere. Urebye nyine nta kintu na kimwe mu mbwirwaruhame ze gishobora kurangira atiganjemo ibyerekeye n'ibiribwa, kandi agaragaza ko adashobora gushonza cyangwa se ngo ahure n'ibibazo nk'ibyo. Na rimwe aragaragariza abaturage b'igihugu cye aho bari kugana cyangwa se ibyo afite kuba yabagezaho, aho iteka avuga ibyo ngibyo bamwe bagaragaza nk'ibipfuye kandi bidashobora kuba byateza igihugu icyo ari cyo cyose imbere gifite umuperezida ufite ideology imeze nk'iriya. Hari na bamwe badatinya kumugereranya nk'interahamwe bijyanye nk'uko umutwe wa M23 binyuze mu muvugizi wawo ni Wiringoma yatangaje ko Perezida w'u Burundi ari we nterahamwe nkuru kandi akaba ari n'umuvugizi wazo bijyanye n'ibyo yari ari kugenda agaragaza. Hagati aho kandi andi makuru avuga ko izindi ngabo zo mu mutwe wa FDLR zinjiye mu Burundi aho bari gufatanya nawe, ndetse ngo hari intwaro ziheruka kumanurwa ku mipaka, ngo ndetse harimo n'abantu bameze nk'abasivile kandi abantu tuzi batagira impuzankano iyo ari yo yose nabo mu mutwe wa FDLR. Rero kugeza ku munota none ibi byose biragaragaza ko mu Burundi ashobora kuvuka intambara ikomeye cyane, ndetse ishobora gutuma uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ahirikwa kuri iriya ntebe y'ubuyobozi yari yicayeho. Ngari gukorera ayo ntiyagezweho, ndetse nuko bimeze kugeza ku munota wa none. Unyemere mbe misubi cyangwa byinshi tuza kumenya turi bagezeho 5 kuri 5. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaravuze ati nujya hariya ukiyemeza ko ushaka gutera u Rwanda ukabivugisha n'amatama yawe yombi, ati nukubitwa ntuzaboroge.